Ibihe byiza nshuti wakunzi ba Darwin Sport Zone, nizere ko umeze neza, nizere ko aho muri hose muri amahoro ibintu bikomeje kugenda neza cyane gatanu kuri gatanu. Nge rero ubasuhuza ni Darwin, umuhungu wanyu muri iki gisomo manje kugenda mbasuhuza cyane mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane mu byo muri mu byose bya munsi, haba ari mu turimo twose murimo twa mu gitondo, mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Nge rero nkabanje kugenda mbageza amakuru y'imikino menshi cyane bagezeho muri iki gitondo, dore ko abari menshi cyane ara ku mugani burayi mu gihugu cyacu Rwanda ndetse no ku mugani wa Afrika magiye kugenda nkugezaho amakuru y'imikino menshi cyane yakataraboneka. Ndahera rero ari muri UEFA Champions League, tuza kugera tuhaganira gatanu kuri gatanu, tukubwire yuko baraza kuba bakina icyo bita knockout stage. Ubona ko amakipe araza kuba agenda ahura cyane mu mitwe ku mugoroba ku isaha 4, imikino yaza kubihabaye yose ndaza kuyinanyecamo ndetse tugire ubusesenguzi buto, tugera tuyisesenguraho. Real Madrid izaza gukina na Man City yakiriye Etihad Stadium n'indi mikino myinshi cyane ndaza kugenda nyikugezaho gatanu kuri gatanu. Reka ngure ko mu gihugu cyacu Rwanda ari cyo bita Peace Cup, nabyo turaza kugenda tubivugaho, turebe amakipe ari muri Rayon Sport araza kuba akina, ndetse nkubwire yuko hari n'amakuru amuragenda avuga mu binyamakuru bigiye bitandukanye za transferi. Arsenal de Ghana zirimo iravuga muri transfer, nubwo bitagenze neza cyane mu kwezi kwa mbere, ariko ubu ngubu ndifuza kujya ku isoko muri Real Madrid, naho hari amakuru menshi cyane bari muri Real Madrid. Ibyo byose n'ibindi byinshi cyane tutakubwiye kugira ngo uze kugenda ubyumva. Turakubwira ngo komeza utega amatwi kandi ntuze kugenda nyine ugira ubute bwo kumva ikiganiro. Tubwire ngo komeza umererwe neza cyane aho uhereye hose, kandi tugusaba gukomeza kudushyigikira, gukora subscription, like, share na comment, dore ko nta kintu bitwaye. Komeza udushyigikire kandi yongere mu muryango wa Darwin. Imana rero ikomeza ibiteho aho muri hose bari mu gihugu cyacu Rwanda. Turabasuje cyane umugabane w'Uburayi, turabasuje cyane ndetse ku mugabane wa Afrika, Amerika, Asia, Oceania n'ibindi bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Babwira ngo ahantu muri hose mu mpande zose z'isi mukomeze kugenda mumererwe neza cyane gatanu kuri gatanu. Rero ndeke kugenda matindira, ntangire gatanu kuri gatanu, ntangire dore ko rwose tuba dufite byinshi cyane tugiye kugenda tubagezaho. Rwose byaraye bivugwa, ibyiriwe ibyaranze weekend, ndetse rwose nibiraza kuba bigerwaho kuri uno munsi. Ko tugufitiye byinshi, mana tugufite byinshi. Reka tubwire ngo komeza umererwe neza cyane gatanu kuri gatanu. Nge rero reka mere rwose muri hariya ku makuru amuragenda avuga, naza gusoza la UEFA Champions League. Ubwire ko rwose hariya ku mugane muri za transfer news. Reka bari wamera ngubwire ko mu ikipe ya Arsenal de Ghana zigirimo irahanganira umukinnyi rero ukomeye cyane, umukinnyi ukina ikipe ya Fiorentina, ikipe ya Arsenal de Ghana ndetse n'ikipe ikomeye cyane hariya ya Tottenham Hotspur zirifuza n'umukinnyi w'ikipe ya Fiorentina. Uwo nta wundi rero mu striker atari bamwita Moise Kean. Rero ono mugabo afite imyaka 22 rwose, ubona ko ano mugabo ufite ibigwi atara muri Serie A, dore ko muri ino season na 24-25 yatsinze ibitego 15, atanga assist zigera kuri 7. Murabyumva ko afite uruhare mu bitego bigera kuri 22 hariya muri Serie A. Urumva ko ateye ubwoba no mugabo, ibitego 15 mu mikino 22. Urumva ko ameze neza cyane. Ubona ko ikipe ya Arsenal de Ghana zigirira agenda imuhanganira n'ikipe ikomeye cyane ya Tottenham Hotspur. Ese ni Tottenham Hotspur cyangwa ni ikipe ya Arsenal de Ghana? Na makuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Mail Sport. Reka nerekeze mu kinyamakuru cyitwa BBC Sport, kiratubwira ko FC Barcelona ngo yifuza kongera imyaka 2 mu bita Rafinha Bellerin ikomeje kugenda yitwara neza cyane. Batsinda ikipe ya Sevilla yateretsemo igitego kizajyana, dore ko akomeza kugenda yitwara neza cyane mu mikino rwose isaga 38 akinye muri no season. Yatsinzemo ibitego bigira kuri 19 ndetse atanga assist zigera kuri 17, ndetse afite uruhare rw'ibitego bigira muri 38 mu mikino 38 yakinye. Numva ko ameze neza cyane no mugabo ateye ubwoba bita Rafinha Bellerin, umunyabrazil hatari. Kanerekeze rero uko bita Joshua Zirkize ngo tubikesha Fabrizio Romano tubwira ko ikipe ya Manchester United iravuga ko rwose ngo ya rejectinze cyangwa yanze ama approach bifuza ngo bita Joshua Zirkize. Harimo ikipe ya Juventus do turane makipe menshi cyane, ariko mu kwezi kwa mbere babwira ngo umukire biraro Joshua Zirkize ni umukinnyi ukomeje kugenda dufasha gatanu kuri gatanu. Kamabwire ngo rwose bita Joshua Zirkize nuko atarabona rwose yisanga muri squad y'ikipe ya Manchester United, ariko no umukinnyi mwiza cyane ugaragaza ibikorwa by'akataraboneka arabikoze mu gihugu cy'Ufaransa. Murabyibuka cyane kandi igire mu kinyamakuru cyitwa Marca cyari indani mu ikipe ya Real Madrid. Kiratubwira ko bitara Raul Asensio ari umugabo ukomeye cyane ngo ugiye gusinya imyaka 5, dore ko rwose ari mu ikipe ya Real Madrid ngo baramwifuza, kandi barabona ko ari umugabo ukomeje kugenda ubaheka mu bihe bigiye bitandukanye. Rero baravuga ati turacyamwifuza cyane, rero turifuza kongera tumwongera amasezerano
y'imyaka 5 dore ko yagomba kurangiza amasezerano yo mu kwezi kwa 12 ku mwaka kuno mwaka, ariko ikipe ya Madrid iravuga ati ino ni imari ni zahabu hatari ikomeza kuzagenda idufasha 5-5. Kandi ikomeza uko bita Fabrizio Romano kana aratubwira ko bita Casemiro, wo bita Christian Eriksen, wo bita Victor Nelson Lindelof ndetse no bita John Evans, abakinyi bose uko rwose mbakubwiye ari bane ngabona abagabo bagomba gutandukana n'ikipe ya Manchester United rwose ubwo sama izabirangiye mu kwezi kwa 6 ngo bakayireba hano bagenda berekeza yuko bita Ruben Amorim batabonamo rwose ko bazagenda bamufasha muri squad ye. Ngo rero ngo ikipe ya Manchester United ngirifuza kugenda barekura muri samitaha birakomeye cyane, ubona ko ni ibintu bitoroshye. Reka nerekeze mu ikipe ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Chelsea Blues ngo rwose mara Rwanda umuzamu w'ikipe ya Liverpool The Cox ngo barebe ko bamusinyisha, ubona undi bita Kahim Kenner no umuzamu ukomeye cyane usimbura Ederson Moraes, none umuzamu bagaragaje ko ari umuzamu ukomeye cyane nubwo rwose atabona umwanya dore ko wita Ederson umunyabrazil, wita Alisson umunyabrazil ataba yamuhaye umwanya no kwitekerezaho na gato. Rero ngo ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ikomeye cyane Newcastle ngo remure bakabona ko ari umugabo aza kubafasha. Reka ngumbeze rero muri team toke baratubwira ko Chelsea The Blues ikipe ya Manchester United ngo rwose ikomeje kurwanira umugabo rero bita Osman Diamande ukina ikipe ya Sporting Lisbon ngo rwose arifuza kugenda amusigisha dore ko Enzo Maresca ngo rwose yishimiye imikinire y'uno mukinnyi ufite imyaka 21 akina mu ikipe ya Sporting Lisbon, rwose afite release clause ya $80,000,000. Ese ano makipe aramutanga cyangwa namutanga? Tugiye turebe uko bizagenda bigenda. Ruben Amorim aratubwira ati nkuko rwose mwabibonye ndifuza umwataka ariko ndifuza n'umukinnyi w'umu forward rwose uzazukina rwose mu migongo y'umwataka akomeza kugenda duheka. Turifuza rero kugenda tubikora muri samita kandi tuzabikora neza cyane 5-5 wabita rwose Ruben Amorim umunyaportugal agenda bitubwira neza cyane 5-5, ubona ko rwose mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Manchester United barifuza kuba bagenda baboostinga squad yabo. Kanderekeze mu ikipe ya Liverpool The Cops ngo rwose aratubwira ko ikipe ya Feyenoord ifite wo bita David Hanko, uno n'umugabo rwose ngomeza kuzagenda afasha ikipe ya Feyenoord, ariko ngo ikipe ya Liverpool The Cops irabireba neza cyane kavuga ati uno mugabo rwose tumusinyishije aba mwiza cyane akaza gusimbura bita Virgil van Dijk ubwo yaba yanze kugenda yongera amasezerano hano mu ikipe ikomeye cyane yacu ya hariya ya Liverpool The Cops. Umudefenseur yatari nubwo ikipe ya Chelsea Blues, Tottenham Hotspur ndetse n'ikipe rwose ikomeye cyane ya Manchester City barifuza no munya Slovenia. Tujye turebe ko bizagenda bigenda n'amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Court Offside. Amakuru ya za transfer reka nyasoreze mu kinyamakuru cyitwa Anfield Watch yatubwira ko ikipe ya Arsenal Gunners ngo rwose ireba uwo bita Diego Jota ngo rwose bakamureba ko rwose yari intwaro yaza gufasha ikipe ikomeye cyane ya Arsenal Gunners akava mu ikipe ya Liverpool The Cops. Ese aravamo cyangwa navamo? Ese Arsenal yakifuza yatanga ubwatsi bayibasaba cyangwa ntago bishoboka? Reka tujye turebe ko bizagenda bigenda neza cyane 5-5, ubona ko birakomeye cyane. Rero nigire mu cyo bita ati sesore meleze ki murabyumva ko twageze muri UEFA Champions League. Rero ni indirimbo yabaye icyatwa rwose kiyanye na UEFA Champions League maze rero kubimenyera. Ino ni indirimbo ishengure imitima benshi ikabaza benshi cyane ndetse igashimisha benshi, ubona ko bafana no makipe rwose yara ku mugani bayigize icyatwa. Rero tuba tugiye kuganira muri UEFA Champions League mu cyo bita knockout stage muri round 16. Ese na ya makipe azajya umunani azasanga Arsenal The Gunners, azasanga ikipe bita Liverpool The Cops, ikipe ya FC Barcelona nandi meshi yanamo za Aston Villa. Ese na ya makipe azabagira gute? Azabasanga ayo makipe? Ibyo byose nibyo tugiye kugenda twiganira. Rero uno munsi hari imikino myinshi cyane iraza kubiba ndetse no ku munsi w'ejo hari imikino izaba. Yes rero reka ndeke kugenda ntinda ahubwo ngende nigarukira ku mikino iraza kuba iba kuri uno munsi ndetse tugere dufata n'ubusesenguzi buto kuri buri mukino. Ese ni Manchester City, ese ni Real Madrid ku mugoroba. Rero nko nabikubwiraga UEFA Champions League muri knockout playoffs
biraza kuba bikina amakipe menshi cyane, harimo ikipe ya Brest iraza kwakira ikipe ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Juventus Dortmund iraza kwakira PSV Eindhoven ku isaha yine, ndetse Manchester City iraza kuba yakira Real Madrid, hari Etihad Stadium, Sporting Lisbon iraza kwakira Borussia Dortmund. Ubona ko niyo mikino ine iraza kubihabaye, ariko no ku munsi w'ejo hari imikino izaba igenda iba, hari imikino izaba igenda iba, ariko reka twigane kuri uno munsi dore ko ariyo dufite kuza kuba tugenda twihera ijisho, ndetse benshi cyane baraza ko banayumvira kuri radio bayumva neza cyane 5-5. Reka nkubwire ko rero ikipe ya Paris Saint-Germain iraza ko yagiye gusura iyo bita Brest. Uno n'umukino ikipe ya Paris Saint-Germain yakwiye guhita ikiringa yica nabi cyane rwose. Ndabona ikipe ya Brest atari ikipe yahagarara imbere y'ikipe ya Paris Saint-Germain cyane ko dore n'umukino heruka muri championnat ikipe ya Paris Saint-Germain yagiye ku kibuga cya Brest tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri itsinda ibitego 5-2. Urabyumva ko Paris Saint-Germain n'ubundi itsinda uno mukino. Ikipe ya Brest yakoze imbere y'ikipe ya Paris Saint-Germain gikomeye nuko 2024 nicyo mu bita Ligue 1 yanganyije ibitego 2-2 rwose. Ubona ko nicyo kintu kinini yamaze kugenda ikoramo. Urumva ko rero Paris Saint-Germain byanze bikunze abagura muri betting murabyumva aho muza kwerekeza amarangamutima yanyu Paris Saint-Germain Fulham, kuko nge ndabona iterekamo neza cyane ko ifite abo bita ba Ousmane Dembele basiba kugenda batsinda, ndetse abita ba Barcola bose, ababita ba Nuno Mendes, abo nabagabo baraza ko bayifasha. Reka rero nivire kuri uwo mukino ngiye ko wita Juventus Dortmund iraza ko yakikiye PSV Eindhoven mu gihugu cy'Abaholandi. Amakipe yo muri Mutaliyani ashora amakipe yo mu Holandi cyane ko rwose muri UEFA Champions League bigeze no guhura Juventus Dortmund ari 2024 itsinda ikipe ya PSV Eindhoven ibitego 3-1. Uno mukino utaza kuba woroshye, ariko rwose utaraza kuba woroshye, ariko Juventus Dortmund ndabona iraza ko yitwara neza cyane ari mu rugo, cyane ko hari umukino wo kwishyura. Ikintu ukomeye cyane rero PSV Eindhoven ndaza ko yaki ikipe ya Sporting Lisbon ndaza ko yakiye Borussia Dortmund yagiye gusura ikipe ya Sporting. Ni ikipe ya Sporting rwose nayo itari kwitwara neza cyane bijyanye nuko yabuze umutoza Ruben Amorim, ariko Borussia Dortmund nayo n'umurwayi ushaje dore ko yeruka no gutsindwa ibitego 2-1 itsindwa n'ikipe ya Stuttgart. Rwose urana ko hano no kwitonda muri UEFA Champions League Borussia Dortmund iri kwitwara neza cyane, ariko yagira mu rugo ntitware neza cyane. None umukino byaterwa n'amarangamutima y'umuntu, ariko reka nkubwire imikino yahuje ano makipe ahura rwose muri UEFA Champions League dore ko ariho bakunda guhurira. Ubona ko ikipe ikomeye cyane ya Borussia Dortmund 2021-2022 warahuye rwose mu cyo bita UEFA Champions League. Ikipe ya Borussia Dortmund itsinda mu rugo rwose igitego 1-0, ariko Sporting Lisbon iyikuramo itsinze ibitego bigera kuri 3-1. Sporting Lisbon ara mu rugo izi kwihagararaho imbere ya ikipe ya Borussia Dortmund. Reka tujye turebe ko biraza nyine kuba bigendere ko rwose ni muri UEFA Champions League kandi ari umukino wo kwishyura. Abona ko birakomeye. Reka rero nigarukiye ku mukino ukomeye cyane, ndetse yagaruke n'abakinnyi baraza kwakina kuno mukino bidahindutse. Umukino ikipe ya Manchester City iraza ko yakiriye Etihad Stadium yakiriye ikipe ya Real Madrid. Rwose imikino ibahuza murabizi cyane ko ari imikino ibitoroshye cyane muri no generation rwose muri myaka ya vuba. Ikipe ya Manchester City ihura n'ikipe ya Real Madrid, nta kipe ivuga ngo imwe iroroshye indi ntiyoroshye, ariko n'amakipe muri kuri ubu nibwo ikipe ya Real Madrid iri ku mwanya wa mbere, ariko nayo ntabwo imerewe neza cyane dore ko inaheruka no gutsindwa n'agakipe koroshye, ariko rwose biraza kuba bigenda biti. Ero mwizamu umutoza Pep Guardiola niwe atoza n'ikipe akinisha systeme 4 wa defenseur 4 birumvikana, ndetse abakinyi 2 ara muri mediane, ndetse ikinisha abakinyi 3 bakina rwose batakizamu, ariko rwose typical number 9 utayizamu striker atari Erling Brot yandi nyine yatakizamu ari we wa mbere umwataka, ariko hariya mu ba midfielder bafite 4 bose ubona ko bameze neza cyane. Reka rero nkubwire ko rwose mwizamara wita Stephen Ortega no Mudage, ndetse Mateus Nunes amukinisha kuri kabiri, ndetse rundi ruhande rukina wita Joshua Gravadiol hariya muri rwose hagati yaho hakina Manuel Akanji, Obafemi, ndetse no wita John Stones, Mateo Kovacic ara muri median, ndetse n'uwo wita rwose Bernardo Silva abana defending midfielder, ndetse abari rwose aba attacking midfielder bagira kuri 3. N'uruhande rumwe rukina wita Phil Foden wa Rennes, ndetse na
Savinho Moreira de Santos undi ruhande hagati y'abakina bita Kevin De Bruyne araza ko bakina rwose ahereza amapase y'imiriro ahereza bita Erling Braut Haaland umunya Norvege araza ko atakizamu kangwire ko rero Carlo Ancelotti n'umutoza wari w'ikipe Real Madrid ndetse araza ko akinisha systeme 4-3-3 rwose mwizamu aro bita Thibaut Courtois mu Bubiligi imbere yabo abakinyi bagera kuri 4 no bita Fran Garcia araza ko akina rwose uruhande rumwe rundi bita bita Federico Valverde hagati y'abakino bita Aurier Tchouameni ndetse no bita Raul Asensio ugiye no kongera amasezerano ndetse bita rwose Carlo Ancelotti ariya imbere aho bita aba defending midfielder yakinishije batatu bita Eduardo Ceramica Mavinga araza ko akina uruhande rumwe rundi bita Jude Bellingham Victor umunyereza ndetse bita Dani Ceballos akina muri median ataka abakinyi bagera kuri batatu ubwo no abanyabrazil babiri bari muri Rodrigo Goes umunyabrazil akina uruhande rumwe kuri nimero 11 ndetse Vinicius Junior araza ko akina urundi ruhande bita Kylian Mbappe mu France araza ko yatakizana uribaza ati ni bande baraza ko badahari ku ruhande rw'ikipe ya hariya Manchester City rwose ni wa mu mediateur atari dereko rwose bamugura mu ikipe ikomeye cyane ya hariya mu gihugu cya FC Porto mu gihugu cya Portugal n'umunya Argentina mwita Nico Gonzalez afite hip injury ubwo ni kibazo kitaye cyangwa ubona ko rwose ngo nago hameze neza Derson afite ikibazo cy'akanoke ubwo ni wa munya Brazil ndetse bita Jeremy Doku afite ikibazo cy'akanoke Nathaniel rwose afite uburwayi butazwi Oscar Bob afite ikibazo cy'ivi yaravunitse no bita rwose Rodin Hernandez Cascante afite ni injury nabo bakibaza ko badahari bona ko twari w'ikipe Manchester City bumva ko ntago byoroshye Lucas Vazquez araza kuba adahari kurana rw'ikipe ya Real Madrid ko afite hamstring injury Antonio Rudiger naza kuba habaye no mukino rwose bana ko nawe araza kukomera wita Carlo Ancelotti David Alaba naza kuba habaye Eder Militao naza kuba ndetse na Dani Carvajal abona abakinyi bagera kuri 4 inkingi za mwamba zihadahari rwose wana ko David Alaba Antonio Rudiger ndetse Lucas Vazquez nabona ko ntago kuba bahabaye 5-5 ese ni Pep Guardiola ese ni Carlo Ancelotti urabona muyemboni rwose ku ruhande rwawe byandika muri comment tugende tubwira ngo ndabona Real Madrid cyangwa ni Man City byose tuze kugera tubigana 5-5 kangaruke ku mikino rero yabahuje ariko mitana nasoza dore ko niyo ngiye kugenda nsorezaho dore ko mu mikino yabahuje igera kuri 10 ikipe ya Man City yatsinzemo inshuro nyinshi dore ko yatsinzemo imikino 4 ndetse ikipe ya Real Madrid itsinda 2 murabyumva ko rwose banganyije imikino igera kuri 4 mu mikino 10 bakinnye ikipe Man City ifitemo imikino 4 yatsinze rwose babyumvise neza ndetse ikipe ya Real Madrid itsindamo imikino 2 ndetse banganya imikino igira kuri 4 kandi bakunda guhurira mu UEFA Champions League numva ko naho bahunda guhurira 5-5 rwose ubona ko biba bitoroshye Etihad Stadium ikipe Man City bimeze ite ikipe ya Man City rwose nizi gutsindirwa ku kibuga cyayo n'ikipe ya Real Madrid ikipe ya Madrid igiye mu kibuga cya Man City we yahatsindira ntago birabaho na rimwe rwose ikipe ya Real Madrid ndabikubwiye ko Etihad Stadium umuntu irahatsindira n'umukino numwe yarumva ko umutoza Carlo Ancelotti afite nyine kuba yagenda abikora afite inyota ariko mu mikino iheruka 4 ikipe ya Man City rwose yanganyije ikipe ya Real Madrid hari mu mwaka 2023-2024 anganya igitego kimwe kuri kimwe ndetse umukino wo kwishyura 2023 nyine byo nakubwiraga ya UEFA Champions League Man City yatwaraga itsinze igitego 4-0 ndetse hariya rwose mu mikino 2 iheruka muri UEFA Champions League 2023-2024 ikipe zose zaranganyije abana umukino ubanza no wishyura deko banganyije ibitego 3-3 hariya ku kibuga cya Real Madrid ku kibuga Etihad Stadium banganya igitego kimwe kuri kimwe Man City ivamo bayitsinze kuri penalty Real Madrid itwara UEFA Champions League iryo ya finale yahuye muri ikipe ya Borussia Dortmund itsinze igitego 2-0 rwose urumva ko nuko bihagaze ano na makipe rero ugomba kwitonda cyane rwose yugiye kugenda uyavuga na makipe akomeye cyane yibigwe muri no misi ese rwose biraza kuba bigenda bite byose mujyanike muri comment tuze kugenda twigana 5-5 ikamabwire ngo rero ngere kansoreza turaza kugenda tugaruka tumenya icyo bita probable lineup yabaye confirmed ndetse tureba nani makuru imikino rwose abandi baragenda avugwa ikamabwire ngo Imana ikomeze barindi bito duhuze mu kanya kaza kuza tuganira ibindi biganiro by'amakuru imikino biraza kuba bigezweho assalamu alaikum ndabakunda cyane.